Jeneng putih ayu ngijeng jeneng Juma meme luas madu kepeken meranje apang ada darang nasi meme titiang ngiren nongoti cuma sambelang mepun ajak titiang gadwe dimulehne donggap kapin nah timpal-timpal ada mekejang sambilah kira gengijang ada kemesatwe nah jami yang lakar mesatwe kurang satuan tiangnya dibelang beli bebek ketua satu nih kira-kira patut seleng melajah seleng pada ngahap ditutup guru lan ngelah wiweke sadurung tiang lanturnya tua tiang ngaturang pangastung hari Om Swastiastu aduh kurang satu Ibelok buku ada nih belok Ulo anak cerek koneng ngelah wiweke nah timpal-timpal tiange nyen dini subenawang apa toh wiweke wiweke ni entuk tekan akal jeneng kata Indonesia nih akal sehat Ibelok setate teka paling sidori ke sekolahan nih sawire ya sebilang semangat setate bangun tengai sadar tino anu Ibelok nega siseng tukade sambil lama ngentung batu kayeh tukade sebata batu ane entung angu ngilap subek itu ada orang kayu tuh anyut gede duanan tukade makanya Ibelok muda batune sing nyak anyut don kayune nyak anyut gitu dikenal Ibelok lantas dia berjalan ule di cuma nih betakon Ibelok teken bapane Papu muda batune sing nyak anyut don kayune nyak anyut gede bapane nyaute pada cailang batune nak bat don kayune nak iye itu bapane nyautin semangane tundene Ibelok beli bebek teken bapane log liang bapo bebek ane moko tur awakne bat ne pipis laut Ibelok berjalan ke pekan teka di pekan matakon Ibelok teken dagang bebeke po pilih jang bebek ane moko turban ne pipis laut dagange ngejuk bebek ane paling moko ne bebeke log lantas Ibelok berjalan ude di jalani makna-makna Ibelok sajuju bebek kene
Sahut di blok. Tubuh kok untung apa? Bebek iye kira kedepeno pendagangnya. Marun lepang ica itu pati cek anut. Gitu pesawat di blok. Papane cek bengong kemamakan. Nah, simpel-simpel siangnya. Bebek anak mulu buron bisa ngelangi. Sing je bebek itu iya ngadanya. Gitu anaknya. Ngelawi beke. Apa ngiraku ngelawi beke? Iraku patut selang melajah. Selek madi ngahang itu ke guru. Buke tekembang siangnya niki. Pedeng ngaden awak kebisa Jepang anak ngadanen geginane buke nyampat anak kumbul ilang buke kata dia dinedire anu liu pelajahen amon to yang prasidenya ke prade ada anu semanut jukut sare misi emi sinapura sareng kami Om Santi 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 Om